sodomi sadliwa isipunu da siyadliwa isipunu uthola uClever kunamunye umfana case akhona mhlambe ningayazi yaseGomora baye bashisa umuntu ngeplastic bamshisa la ama-balls case akhona behamba ijaji yaduma early 2000 umfana khona bekasatshwa the whole of ijuvenile because kunomunye umfana beka related naye bekwaseKaslama lo mfana bangifika ngimthola Dunusa ngize ngisho uye lo muntu enemsaba bekasatshwa kangaka yento umtholi uyadunusa lapha yana and lapho akusi rape he did hear me right ayikuthi ufike washa bamthusa bamrape into bayenza like environmental culture yakho culture mawungena lapha na to an extent nathi mawuhamba la basho ukuthi mawubatshela hey angenzi lo dot bayakumangalela bakumangalela unamanga but ngeke bakuforce bakuforce already uzo decide ukuthi bayakushela umfana uma ungena eselini uthola lezi ezama-hot money livulile okhari kuvela ama-noodles shelwa nge-noodles movite ama-tennis biscuit ama-peanut butter